illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi berdaturi natujurong lendro agam temayang pen orang binong. An-Nabi berdaturi natujurong lendro agam temayang pen orang binong. Temayang agam ya Ful Qasim du Abdullah ya Ibrahim anak Nabi ba Maryam. Temayang agam ya Ful Qasim du Abdullah ya Ibrahim anak Nabi ba Maryam. Temayang inong yang Ful Fatimah Zainab Ruqayyah Silamun dua. Temayang inong yang Ful Fatimah Zainab Ruqayyah Silamun dua. Di Ummi Qalsum an yang turun Zainab masanyan meninggai dunia. Di Ummi Qalsum an yang turun Zainab masanyan meninggai dunia. Ali berkahwin dengan Fatimah masa di Mekah. Golom nebungka Utsman berkahwin dengan Ruqayyah picin di Mekah kena mulia. Illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana trip tema wafun Ruqayyah. Nabi pernikah kali kedua. Hana trip tema wafun Ruqayyah. Nabi pernikah kali kedua. Pulang balik Ummi Qalsum hana padutun waful lam temah. Pulang balik Ummi Qalsum hana padutun waful lam temah. Tinggai Fatimah lain nganaling. Ana bahate Sayyidil Anbiya.
sempur dan meledodo ledodo Fatimah Zahra lewafat Nabi nambul sempur dan meledodo ledodo Fatimah Zahra Al-Lima kawin dengan Fatimah masa di Mekah Bahalam nembungka Utsman makawin dengan Ruqayyah picit di Mekah tanah mulia illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam